Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. UMLA jongko United Democratic Party ubak lakmen rembui ula kentok ting o Presiden jongko Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H. Pala dakaba ong bagi jingkren ki jong hagini ki kendiat smi ki day ki jingkren ki batam syaba palat upur. Hakading keren bakilat patai khubor ubak lakmen rembui ubadairu menteri jongko sarkar jela ula ong bagi jingkren no jong persya ya ki United Democratic Party kabaya trelang hapo ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalong kebemla setiaban priang dan lay ru'en. MPCC President hakajakab introspect balay ba Mariawan mau hapo state baro kiat lut hanre plut por pemban hakaban kedeukti yakiwe kemau ba ka UDP kamde kadaw ba penpra ya ke kongres de mauhi udaw uban pen troy ya ke kongres pada hakajing sisya komu briu barang thamai ke state politik ubaki briu ki don kata kajing kemilenti ba unla bandai we nak leader ki badon ka hope ka aspiration naki youth lane naki samla di kilongme hanre hakaje ka ba unpang kre ilade ki policy ki jong na kabanta ka state lada ka state ka ailat nadu arpula do arpupra hanre plut por pemban yalade hakaban kreukti yakiwe kane kalong kabamla ban priang ban nakilang jingi kinok na kichikon thoju hak tin preng ngala ban ong kalong ba Vincent Ukraine nonsense but dah kabat apat ulang innocent tengah kita ngakwa pensyai hak macam pi notoko